ngeen ñëwee Omar Goy fu ma demee sama demaay mu taat ngeen ñëwee ñoom ngeen ñëwee dem taxi xaar Pikine wana hande kono Allah koy nganda ko noy oɗo ko woppani hay goto men wonɓe ɗo ɓe mantude e yettude wodanani mo hul Allah nganda ko mbatta nganda ko kalda te nganda kadi koye jalasi gonɗa assalamu alaikum bo mi arno juurade o e juuride moɗon e oɗo moko maɓe sankilo miɗo wayno o miɗo rutto baba yaya bismillah a jarama Abdoulaye Ba bandiraɓe so ina jari yettede ko en jettiranimo noon sibabude nde ɗo mayde ala jettirden mo ko sibabude golle moƴƴe ɗe o waɗe ɗegal ngal jettirɗen mo ko golle moƴƴe ɗe waɗe jumago min ndende makko emin paami so tawino ko gollol moƴƴal tagata neɗɗo artude wonde mana oɗo mana jaano yahata simo wona jamma wona ñalawma wona subaka wona kikiɗe heure fof min pindinimo adi oto makko naymi an noon ka poɗɗo duwanede eyyi anon poti duwanede onon mbino jooɗi yomi teƴƴu wona e mitin gonɗen kono alay sago mo golli ko moƴƴi fof alay sago haala gila no wuuri ma yaade ay oɗo ko daraniɗo baɗum gorko enen fof en ji golle makko no darori hande oɗo janes gila e maaroji ha e gay baraɗɗoɗi otoji luwanɗi fof ko kanko te kadi gila e ɓurdam on noon ala fof ko waɗani e moƴƴere gila e analysuji ha e radioji ha e ordonnance uji ala fof ko waɗani e moƴƴere nena deƴƴuɓe haala hande ko min haalata mbaɗa andi ko woni toon deƴƴu tan min haala mawɗo foti haala yo haalko henna hin kalde koko jiɗi wona haalama kaw debbo wonko wone ɓerde nde ko mami yaltini ɗum ɗo mate ko hande weli wallude mate ko hande weli wallude nde garmi kalle ma baba ene woni hakkude wurɓe e mayɓe ordonnance ujunere temedde joyi jurɗa kam hoɗo neɗɗo yurtuno wande galle ɗum ko seeɗa wurti yo gandi ko waɗi capanɗe jeegom ujunere nokku ɓiigo yo fijore ɓe fof ko seeɗi ne woni wona woɗani il faut que ngenda o aduna mo gonden hay hunde o wonani ndaare
salino jokkude en ɗam ko ɗum noon wi
e kaɗo haala tan addaniɓe wiide wadde ngeloba e dow mum e nder kawasal ala tan no wayata ala fof no wayata